Manipuri menu practical ko knowledge level experience level mi dono wo ba ka na matiksa ga dabni state da mafan ang hang da metro pass to pagang ang khol pangchong chong maduna Manipur lai khata ri sine ba ko ain haijabadi MP Rayja Sabha gi oiro Lok Sabha gi oiro MLA mo cha bani all human being ni moisi firstly educated we get dabni ko like la chu he get dabni Manipur history khang dabni politics si kari no khang di Indian constitution khang dabni Manipur history khang dam mi dina mayam si history khang nati ko ayam na history khang de ba ko hauji any MLA da any MP da ai hang jage ba question khar mo he cannot answer 5 question bo hang kumbang mo ko ai ni hai habi wanati aduna ngasi akhoi present situation chida solve tawada mi kana su leite dana India na kasu they are not interested in Manipur ida kasu interest lebilite akhoi maitai masa sing sina akhoi jina Delhi dagi adom sanaraga leirega akhoi na wa mo ngamje phamule posum tawlere masi akhoi kari de werang bani ge bo example thar haigine Lok Sabha gi MP dane Kushwan Singh ko Nargis were me bini Hema Malini ni Jaya Bahadur ni mayam se yam le distinguished person ngate yam le ba ko Lok Sabha gi Rayja Sabha gi min he na MP ni na ba le ba India gi level ta mo si nominate to bung hakte ni ko mo si nominate to bune ba akhoi Rayja Sabha da chal gra hi dumping na te ba ko akhoi any politician ji Rayja Sabha chakra ga my career lori hai ba na te ba aina hai bi angle de sini Birensi masi mai aina sumta ki bada uki bada chief minister si all of a sudden masi makong yo makuji punjin mane ko mane iban sida chat ke chat ke no khot ke no mayam na madu kari gino akhoi na BJP National Party roi bani akhoi isagi oi ba combine sida the original party na pal mo ba ko na hoi to ri khong yom de bok to ya di nam din to ni akhoi isagi oi original party pal mo ba ko Manipur province ka su si mo India na mi ne pangtok to ya ponti ni Babung maram da thachage aji babung na khogi ha oja biren na paling ai matam da mahang na thabak thauram se mapung phana tawbangam da basi khogi high command na makhong makhut se punjin bani hai biri ko just like that oja khemchan su ache chuni ma rubber stamp ne ju ma oja khemchan su oja biren da pungi ba makhong makhut to mane hen sathi ne pulle hoji khemchan ne sathi ri Kemchan sin birendi kita mu tahu ngamu Kemchan sune ba aduna akoi di soro akoi regional party ni hek Manipur da pan ringi di Manipur semai sum lai ne ba ko akoi na kha chi aga khut ta sel aga panga ji phuk to aga akoi tumin na sida law da ne regional party ma akoi combine affordable wai ba pulap punjin magi regional party balgar Manipur they will be change ko aduna te kasu stian ga mo hoji moina namduna kanano ma any person they will select ko akoi na sumpang hai bi bire no bi any person no bi ai akoi na khanari si mong do oi da su ye atopam he do ra pu ya ko ado oi ri ba mi duna apabu ra ti akoi lai bu phare tan ko moina khale to ado moina ti apabu ti khale oi ha ado moina hai bi ya ga da yes min do ni moi khalak to si ko akoi na khanche ba ko akoi si dai da isani ga akoi marin heta kano tawraga kasu oigata nati aduna hojik si akoina khangada de akoina isor khoin ngod mangai re bako isor khoin ngod mangai re kasu akoina ngasi wari basidi 16 October 1949 ngasi boda dum waden le risine bako ngarang nati ngasi ki wanati chahi umsi ki nati bako ngasi akoina pulap wakhan khanjaraga praja si hojik si MLA mayam sin thatu duini dana bose ko nang MLA mta matikcha suitable ba MLA mta hayu nga sile site nang isodong na lat pa MLA opri yo ko temple de thamaga ma si lai dong la la se na parja si la la se moi kan tu bi moi din khandurin me ba phata ba sing na phaba khalaka dra aduga aphaba do aphaba sing na phata ba khalaka dra moi maruk to ne adu na khoi ne yamna expect ID yamna expect to ninga lete ko sum hai gi bagi wakhan da man adu mai to re di phai habi wani adu ko mai ki si Rayja Sabha hai chalaga ma ministry oi bo oi da ka su moi adu ki ka tire ka su lai ro ko madam di minister se loina pi ga to sanati adu ko Manipur lai ba se senje di India atu bo wapam da ji ko akoi mai tai ne tali ba si India degi tongan wa natra ha koi pabung thabe Naga ni tali si tongan bane kuki ne kari tali
कुकी ने करी तान के कुकी लेन ताले तो अखोई दी लाइरी मफम से नुआई ने लेजी के हाइबने मोई इंडिया ही कंटेक्सटिंग से बको मोई ने हरी इंडिया दा मोई हरी से कुकी लेन तान बसी मोई ने मफम दा मणिपुर न तो मोई मफम दा पीरे दे तुम यानी मोई दी लम लेते मिनी ना ए फरे महाराष्ट्र की नत्रगा यूपी की सी मफम से नोई पुलअप चलो लम याम हांगले मोई तुम सखी ने इंडिया गवर्नमेंट सिंबी के थी अखोई मणिपुर से याम पी मैते की नत्रबा मोई याम हांग मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट से यूपी मध्य प्रदेश करी द मोई से कुकी से लोइन चखरो नो दे कोई पीगे द मोई चखिने मोई ने पामिशन विदिन द इंडिया द कोई नुआई जन रेजे के हाइबने अखोई मणिपुर सिना अखोई ना इंडिया दे खाइदो कनी इंडिया खाइदो से मोई द अदु दे ऑडियंस हाइरो मतंग साथी अदु खेने है बे एमसी मीने नुक्सीगे द बा वहाई वता खर लई वाखन दे नुआई ग लई अदुगा अखोई सिन थबक सुसु सुदना मीन पीरग नीरग सार अखोई दम साइर लेनी है बसिदि कानाने कनो तौतैनो अखोई ngasi एजुन तुदे अखोई मणिपुर की व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन अखोई मणिपुर दे लेरि अखोई मैते की कंट्रीब्यूशन से करिनो ने ngasi अखोई डेवलपमेंट वा करि तौरि गेबा मीटिंग मसेंग खगदना तौई को अद रिजोल्यूशन दे जीरो को अदगी पार्टी से मसेंग खगदना लिखली मनुंग दा मिनम बंगांग मयाम सियावरी आई केसु हाइजनिंग दे को मदु मयाम टाइम विल ब्रिंग इट को अदना यू कैन नॉट डिसीव ऑल द पीपल ऑल द टाइम हाइबो वाही से बे मा कोइ निंजंसी इ अखोई की फजा फजा वाखन फजा फजा वाही अफबा पुनमक सिट इंग्लिश की लैंग्वेज दे लेबनी को मैते लोन दे लेते अदना अखोइना वाखन जे नॉलेज इंक्रीज टोन गे हरबा अफबा खंग इंग्लिश की लाइक पाब खर दरकार ले को इंग्लिश की आइना मदु आई हाई हाइती को अनति फेसबुक ते सियम बत कोटेन फजा फजा ब यावबने बको अदना अखोइ सि माइंड हौजी मणिपुर डेवलपमेंट की वाफम सुक्लाई लेते को हौजी डेवलपमेंट दे खतंग है केनो ते लाहरावबा अदगी केनो तोबा अखोइ की कम्युनिटी हॉलम दे गसी डेवलपमेंट की करी लेकाय लेकाय डेवलपमेंट से करी तोकी न तिंग बिउने करी अखोई मणिपुर करी डेवलपमेंट लेगेबा अदो अखोई इंडिया सिदा अखोई इंडिया की स्टेट अमनि हायरगा व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन मणिपुर दा मणिपुरी कंट्रीब्यूशन जी इंडिया की डेवलपमेंट करी नो ये हाइबो अनिता अखोई न हंगासी आइगी वाखन दिने छोइरिबसे अखोई ने से हौजी वाफम त हाइजगे मतंग जाति कोब्रा यूनिट काइन सीआरबी के मलाई हाइदा कोब्रा यूनिट हाइहोगे बटालियन अनि थाजलानी बटालियन थाजे मसे कोब्रा से अखोई कमांडो ट्रेनिंग तौरी बिमा लिन से मकोक त कथल मसादी ने पूरा गाफु मुसा माने अखोई सुमाइ तौर अखोई चारे बको कमांडो ट्रेनिंग तौबुदा अदुने कैसे नति ममिंग नि मोय कन कोब्रा यूनिट काय बस ममिंग दिगु वानी कैसे नति अखोई मैतै मचा अखोई की मैतै मचा कमांडो आय बेसिन हेन फंबनी अखोई द तौरी बसे छोरो प्रोपोगंडा वारफेयर नि अदुने कैसु किनिंगाय लेते अखोई फाइदगी मणिपुर दा गसी सोइदे बस यूनिटी लेता पॉलिटिक्स दसु यूनिटी लेते रिलीजन दसु अदुनी को इकोनॉमिक्स की दसु अदि अखोई सोइदे बस 4 पिलर से मसे सोइदे बने 4 पिलर से यूनिटी सुले लेता अखोई दी आई पॉलिटिकल पार्टी रीजनल पार्टी मरी मंगा लेबा वो में लोइन सेमने हाय खंगबा मपुंग ईसीआई ने रिकॉग्नाइज तौब तौदब खंगदे बको हेक होबदा अखोई दी गवर्नमेंट सेमने हाय आई ngak पई वानिता अखोई मणिपुर मिसिंग आई दी कैसे थमोइने ने आई थमोइने नुए बको पार्टी में ले मोजु गवर्नमेंट सेमने हाय अमसु अमतोर तु नो पार्टी ते आई थमोइ दे खले ओ मणिपुर सिटी बेमा आई वा याम सांग हाइजनिंगते पेनदबा अपेन बियो नते अखोई सिदे मी अखोई मणिपुर की मीगा मपानी मी याम खेने गर जानी को आंगांग सिने तुम्बे होलते ममा अपा से नुमित खोना ममा अपा मखोंग बाइर खोरमेबा मयाम मसा सिंगती अखोई मणिपुर ममा अपा मखोंग बाइर गना खोनुबेनी अदगी नुपा सिने थबक चलम दाइदा नुपीतना आर्टी तवी हाई दुक हाई तन तवी अदो याम थिंग खेनेबा आई मोइगी न फै हाइबो नतिको अखोई ने कल्चर मनिको होय लम गी चन बि हाइ तारे चन बिनी अदो अखोई न ख्वाइदगी नुआइ तबसिन मिनम मंगांग बसे वी आर नॉट ऑनेस्ट आवरसेल्फ पुकेन सिंग चदिबा अखोई आयाम बसे मिनम मंगांग बसे ओइ कल्चर मुआइबा पृथ्वी दा इन हाइजनी पैसा येन बसे इलेक्शन द पैसा येन बसे पृथ्वी मपम अमत तियेंते आइन इंडिया इ मपुंग दिम सचरे मणिपुर मणिपुर पैसा अदुमकपु अखोइना फंगबगी पावगी मतुंग इना हौजिक्सी मखोई
BJP gi maikai dagi makhoi ahum khoi gi hanagi hauji paibiri ba khoi gi ining thau Maharaj khoi gi leisemba mahak su dumak makha chathabagi wakhalon lai haibagi pau phangjai aduga khoi gi State General Secretary khoi gi Oja Sarda aduga RSS tagi ama aduga hai ba khoi gi Oja Biren makhoi mari sini hai adubu final di akhoi gi hai kamana lepkadamni adubu lairiba Hajiki Pibam Sida Pabungi speculation da Adumak high basi BJP ki Maikai dagi di Adumak Ichat the Chakata Balay Rabatina Pabungi Maikai dagi Pabungi speculation da high by Quigi Rayja Sabha MPC Pabungna Kana expect a week Pabung Kamai to be Pabung. Aina Han Magdanga seeing Biriba quite Punama Poina Ikai Kunaba Amasung. Local Sabuchari, Amazon Isha, Ani Ahoiki Isha Anine Isha Nupina, when a guy couldn't but no Humbok Sabuchari. I Wakanda Hantiki Rayja Sabha election as MP election as Kara confusion with ba controversial with ba at the Dagi Karamba Michigan Pamic Tobuda Karawaba Tanja the Toi, Madame de Akoi Lariba, President situation Sinani. Nahan Isanopino Jahajaki Puto, I know some work under the Birina, most likely Hanteki, Center de nominator can Hanteki, she Kahalobs, Center de showing nominator can ever. Madame di Manipuri, every function, Hoji Center de Giloina Aran Basu, Chumpopangum, the center, the monitor, Adugi Matungina, pull up Adunani. Aduna Masigi. Requirements si yam kan na koi na discuss to basu koi na mapung pha basu koi roi aduga hojik lai riba si moi gi hojik lai riba chief minister mo wei ram mani na ma gi qualification dil wei na mak lai re MP moi bi ki adu ai ni sum khan ja bata mana MP mo wei raga akoi gi chief minister moi bata ngam da ba thabak to maram di parliament Rayja Sabha da adu question kara raise oraga Mon the Hoji Manung the burning or the hiding but calling but since she the Pongo on the Rayja Sabha, my art parliament at the Pontoponga Maneba. Aduna Manipur give over interest. Go. Adadi Masari Suina, Adadi Mana India label the Ahoy Manipur Gation has in a Ponto Posunga money. Aduna you walk already. Yazon today the Hoji lady but candidates I know mana quite a pay heavy one a day, quite a fatigue. I walk on Nico. I judge my own. Kind of thinking ni, Hoji lady but told by the president mana a queen of ma color adi, go mana with a gadi maniputa. Kitam change a mana yam ningam na talk about Karamonda Tabaxi Pangtok to Ragamon the Nangi, but do she parliament the MP wins Salagati, my party canoto. Ado 100% with the marker freedom of expression leni ado my tabok to sukharap kanon power su leni ado mobilized to the koi party sigi moi BJP oro man ato party m yoro su ado mon my pan Rayja Sabha gi MP ga pan yam chawi local development si ado Manipur gi damoti in overall the di ai khan bada hojik lady ba mari manga simanung da Center na bilance nominate or agadi Manipur ki interest to in pani hype of Jay Tamjake, and just smile Sinjake. Okay, thank you very much, Tagachari. I Makata Tazaboina was a Somorjit Laksake. That's a Tazaboina Pabung the Laksake. Pabung the Suina Hangjaning Bawapam si Quioza Somorjit the Suina Tamzaki Vaduni. Quigi Ozabiri and si Masi nominate out the Maxi Oire and a Kalasi Pabung, Saina Hajabaduni. As Jam Jamba Rayja Sabha member ama Jam Jamna post amata pangdana mahaksil lairagadi BJP gisu adum mamai thiningai oiba khaktanatana Oja Biren gi career su mang haibdi magi political career si mang tharakpagi kaino amasu adum lakadra haibagi chingnaba amasu dum phawdaba nate pabung sigi matangda di pabungi mota Haidi Hanagi, Chief Minister, former Chief Minister, so Oirambanina. If a Koyozabirian sits at Pataragadi, Mahaka Chanaba, Posama, Sidama, Minister Ma, Pangani Habit has a Pabung Levi Romento.
yam lale wahanse akhoi yam mature level politician junati ai na haibita akhoi panganga he to woi da sunati ai wam hajike Rayja Sabha ki MP singsin si Minister of India te masing khangin lei ko Rayja Sabha ki kani MP singsin na ibon RK Jojan su Rayja Sabha ki MP ni Manipur da su adagi India da su yam lei ai masing hojiti kanu ai hararoi aduga akhoi na khangadabse Manipur de ejun today da akhoi gi ngasi baw da politician sing si MP si Lok Sabha ki wari su oja angtani aina namu MP candidate oja hek hobudin ngasi baw bimolbo oja angtani ba oja gi vision city only classroom ne ba aina hajabato ko vision leiba practical knowledge leiba masagi experience leiba Manipuri menu practical ko knowledge level experience level mi to know ba ka na matik sa ga tabni state ma fa ang hang de metric ko pass to pa nga khol pangchong chong maduna Manipur lai khata ri sine ba ko ain haijebadi MP Rayja Sabha gi oiro Lok Sabha gi oiro MLA mo cha ba nei all human being ni moisi firstly educated we get tabni ko like la chu ge tabni Manipur history khang ga tabni politics si kari no khang di Indian constitution khang ga tabni Manipur history khang da mi dina mayam si history khang na ti ko ayam na history khang de ba ko hoji any MLA da any MP da ai hang je ge ba question khar mo he cannot answer 5 question bo hang ba khum ba mo ko ai ni hai habi wanati aduna ngasi akhoi present situation chida solve tawada mi kana su leite dana India na kasu they are not interested in Manipur ida kasu interest levelite akhoi maitai masa sing sina akhoi jina Delhi dagi adom sanaraga leirega akhoi na wa bo ngam je phamule posum taw leire masi akhoi kari de werang bani ge bo example thar hai ke ne Lok Sabha gi MP dane Kushwan Singh ko Nargis were me bini Hema Malini ni Jay Bahadur ni mayam se yam le distinguished person ngate yam le ba ko Lok Sabha de Rayja Sabha gi min hen MP ni ra ba le India gi level ta mo si nominate obung hakte ni ko mo si nominate obune ba akhoi Rayja Sabha da sel gra hi dumping na te ba ko akhoi any politician ji Rayja Sabha chakra ga my career lori ha ba na te ba aina ha bi angle de sini Birensi masi mai aina sumta ki bada uki bada chief minister si all of a sudden masi makong yo makuji punjin mane ko mane iban sida chat ke chat ke no khot ke no mayam na madu kari gino akhoi na BJP national party roi bani akhoi isagi oiba combine sida da original party na palmo ba ko na hoi to ri khongyom de bok to ya di nam din to tani akhoi isagi oiba regional party palmo ba ko Manipur province ka su si mo India na mi ne pangtuk to ya ponti ne isagi babung maram da thachage aji babung na khogi ha oja biren paling ai matam da mahang na thabak thauram se mapung phana taw bangam da basi khogi high command na makhong makhut se punjin bani hai biri ko just like that oja khemchan su ache chuni ma rubber stamp ne ju ma oja khemchan su oja biren da pungi ba makhong makhut to ma ne hen sathi ne pulle hoji khemchan ne sathi ri Kemchan sin birendi kitang bu tawang masu Kemchan sune ba aduna akhoi di sort of akhoi regional party ni hek Manipur da pandringi di Manipur sumai sum lai ne ba ko akhoi na kha chi aga khut ta sel aga panga ji phukto aga akhoi tumin na sida laudana ne regional party ma akhoi combine portable wai ba pulap punjin magi regional party balgar Manipur they all be change ko aduna te kasu student ga mo hoji moina namduna kanano ma any person they will select ko akhoi ne sumpang hai bi bire no bi any person oi bi akhoi ne khanari si mong do oi da su ye atopam he do oi da pi ya ko ado oi ri ba mi duna apabu ore ti akhoi lai bu phare tan ko moina khale to ado moina ti apabu mi ti khale oi ha ado moina hai bi ya ga da yes min do ne moi khalak to si akhoi ne khan che ba ko akhoi si dai da isani ga akhoi marina heta kano tawraga ka suoi ga tanati adun hojik si akhoi na khan ga de akhoi ni ishor khoin ngo de mangai re ba ko ishor khoin ngo de mangai re ka su akhoi na si wari ba si di 16 October 1949 nga si go de wa den le ri si ne ba ko ngarang na ti nga si gi wona ti chahi si gi na ti ba ko nga si akhoi na pulap wakhan khan jeraga praja si hojik si MLA mayam sin thato do ni dna bo se ko nang MLA mta matikya suitable ba MLA mta hayu nga sile site nang isho dong la pa ya ba MLA yaw pri yo ko temple de thamaga ma si lai dong la la se na parja si la la se moi kan tu bi
मोइदन खंदुरिमेबा फतबा सिंगना अफबा खलकदरा अदुगा अफबदो अफबा सिंगना फतबा खलकदरा मोइ मरुक्तने अदुना अखोइना यामना एक्सपेक्ट आईदी यामना एक्सपेक्ट तौनिंगे लेते को सुम हाइगिबगी वाखंड मान अदुमाइन तौरदि फै हाइबि वानी अदुगा माइ किसि राज्य सभा है चलगा मा मिनिस्टर ओइबो ओइदबा कसु मोइ अदुगी काइटेरे कसु लेरुको मरमदि मिनिस्टर से लोइना पीगा दसनति अदुगा मणिपुर लाइबा सिचुएशन जदि इंडिया अतोबो वाफम थाजिगे को अखोइ मैतैने तालिबा सि इंडिया दगी तोंगानबा नत्रा हा कोइ पाबुंग थबे नागाने ताली सि तोंगानबने कुकी ने करी ताली कुकी ने करी तानगे कुकी लेन ताले अखोइदि लैरि मफम जे नुवाइने लेजिगे हाइबने मोइगी इंडिया की कंटेक्स्ट सेबको मोइने हरि इंडिया दा मोइ हरि से कुकी लेन तान बसी मोइने मफम द मणिपुर नतसु मोइ मफम द पीरदे तुम यानी मोइदि लम लेतमिनिना ए फरे महाराष्ट्र की नत्रगा यूपी की सी मफम जे नोइ पुलप चलो लम याम हांगले मोइ तुम सखिने इंडिया गवर्नमेंट सिनबी गेति अखोइ मणिपुर सी याम पी मैते की नत्रबा मोइ याम हांगबा मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट से यूपी मध्य प्रदेश करी द मोइ से कुकी से लोइन चखरो नो जे द खोइ पीगे द मोइ सखिने मोइने पामिसिन विदिन द इंडिया द खोइ नुवाइ जन लेजे के हाइबने अखोइ मणिपुर सिना अखोइना इंडिया दि खाइदोकनी इंडिया खाइदोसि मोइ द अदुदे ऑडियंस हाइरो मतंग साथी अदु खेने हाइबे एमसी मीने नुक्सिगेदबा वाहि वता खर लई वाखंद नुवाइगदब लई अदुगा अखोइसिन थबक सुखु सुदना मीने पीरगा नीरगा सार अखोइ दम साइर लैनि हाइबसिदि कानाना कनो तौतैनो अखोइ ngasi एजोन टुदे अखोइ मणिपुर की व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन अखोइ मणिपुर दे लैरिबा अखोइ मैते की कंट्रीब्यूशन से करिनो ने ngasi अखोइ डेवलपमेंट वा करि तौरिगेबा मीटिंग मसिंग खगदना तौइ को अद रिजोल्यूशन दे जीरो को अदगी पार्टी से मसिंग खगदना लिखली मनुंग मिनम बंगांग मयाम सियावरी आई केसु हाइजनिंग को मधु मयाम टाइम विल ब्रिंग इट को अदना यू कैन नॉट डिसीव ऑल द पीपल ऑल द टाइम हाइबो वाहि से इबेमा अखोइ निंजंगसी इ अखोइगी फजा फजाबो वाखन फजा फजाबो वाहि अफबा पुनमक्सित इंग्लिश की लैंग्वेज दे लैबनि को मैतिलोन दे लैते अदना अखोइना वाखन जे नॉलेज इंक्रीज तोनगे हरबा अफबा खंगदि इंग्लिश की लाइक पाब खर दरकार लै को इंग्लिश की आइना मधु आई हाई हाइति को अनति फेसबुक द सी येंबद कोर्टेन फजा फजा यावबने बको अदना अखोइसी माइंड हौजी मणिपुर द डेवलपमेंट की वाफम सुक्लाई लैते को हौजी डेवलपमेंट दि खतंग है केनो द लाहरावबा अदगी केनो तौबा अखोइगी कम्युनिटी हॉलम दगा सी डेवलपमेंट की करी लेकाय लेकाय डेवलपमेंट से करी तौकी न तियंबिउने करी अखोइ मणिपुर करी डेवलपमेंट लेगेबा अदु अखोइ इंडिया सिदैदा अखोइ इंडिया की स्टेट अमनि हायरगा व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन मणिपुर दा मणिपुरी कंट्रीब्यूशन जी इंडिया की डेवलपमेंट करी नो ये हाइबो अनिता अखोइ न हंगासी आइगी वाखनदीने छोइरिबसे अखोइ ने से हौजी वाफम त हाइजगे मतंग जाति कोब्रा यूनिट काइन सीआरबी के मलाई हाइदा कोब्रा यूनिट हाइहोगे बटालियन अनि थाजलानी बटालियन थाजे मसे कोब्रा से अखोइ कमांडो ट्रेनिंग तौरि बिमा लिन से मकोक त कथल रे मसादी ने पूरा ngapu मुसा माने अखोइ सुमाइ तौर अखोइ चारे बको कमांडो ट्रेनिंग तौबुदा आदि कैसे नति ममिंग नि मोइ कन कोब्रा यूनिट काय बस ममिंग दिगु वानी कैसे नति अखोइ मैतै मचा अखोइ मैतै मचा कमांडो आय बे सिन हेन फंबनी अखोइ द तौरि बसे सोरो प्रोपोगंडा वारफेयर नि अदुन कैसु किनिंगाय लेते अखोइ फाइदगी मणिपुर द गसी सोइद बस यूनिटी लेतब पॉलिटिक्स दसु यूनिटी लेते रिलीजन दसु अदुनी को इकोनॉमिक्स की दसु अदि अखोइ सोइद बस 4 पिलर से मसे सोइद बने 4 पिलर से त यूनिटी सुले लेतब अखोइ दी आई पॉलिटिकल पार्टी रीजनल पार्टी मरी मंगा लेबा वो में लोइन सेमने हाय खंगबा मपुंग ईसीआई ने रिकॉग्नाइज तौब तौदब खंगदेबको हेक होबदा अखोइ दी गवर्नमेंट सेमने हाय आई ngakpi वानिता अखोइ मणिपुर मिसिंग आइदी कैसे थमोइने ने आई थमोइने नुयेबको पार्टी में ले मोइजु गवर्नमेंट सेमने हाय अमसु अमतोर तु नो पार्टी ते आई थमोइद खले ओ मणिपुर सिदी बेमा आई वा याम सांग हाइजनिंगते पेनदबा अपेन बिवान नते अखोइ सिदैद मी अखोइ मणिपुर की मीगा मपानी मी याम खेने याम थिंग खेने गरचानी को आंगांग सिने तुम्बे हौलते ममा अपा से नुमित खोना ममा अपा मखोंग बाइर खोरमेबा मयाम मसा सिंगती
अखोई मणिपुर ममा पाई मखों पाइरगन अखोई नुबेनी अदगी नुपासिन थबक चलमदाइदुदा नुपीदुना आरती तवी हाई दुक हाइदन तवी अदो याम थिंग खेनेबा आई मोइगी न फै हाइबि वनतिको अखोई ने कल्चर मनिको होय लम लम गी चना बि हाइ तारे चना बिनी अदो अखोई न ख्वाइदगी नुआइतबसिन मिनम मंगांगबसि we are not honest ourselves पुचेन सिंगचदिबा अखोई आयामबसि मिनम मंगांगबसि ओइ कल्चर मुआइबा पृथ्वीदा इन हाजनी पैसा येनबसि election the Bachayan with the British Mapam at the end, I know India, Mapung, the Sassare, Manipur state, Manipur, the Bachayan culture. How you yam meeting politics, IDP, more 60,000 cry, Miss Home Sea cry, 50-60 mang, Loin Kaurican. How you see? Haji government, my answer, I politics, Congress, Congress, not or Monsieur Pabung, Amtang, Maragam Tatsaraga, Pabunga, in a Angjanimbo, Wapam, the Pabung, Zuhigi, regional political party, Magi, People's Political Party, President Magi, Tausupu Biribani, Pabung Saitam Bibi Wapam, the Hausik, Kogi, labor situations, the regional party, Amana, Panba, Uba Habasi. Adu kimatik tangay pa de haba wapam si pabung na thambiri ba adu apu kanagumba kharana sudum hai akhoi di kanami yam na downfall lay yam nemi adu gi mathakta adu da natana akhoi regional party mana mai pa ga chatkibada parliament ta wangang bagi matam phangoi haibse sigi kaino simasu pabung miyam da yam chauna lairi ba pabung tentak na thambi ba ai hajige asang the Hembarua Ujurate ba Parja Socialist Party only one lone member MP manane akhoi dibu de crude oil se bonaw in the pool with the thing hibani ko mi amagi ngasi BJP gi ne natra Congress ki MLA MP cham de gi ne lone Manipur gi regional party ki MP amane more powerful madu akhoi wrong concept ne ba sidale ba mafmanang thang de Congress ki BJP na ai akhoi regional party paladi akhoi central funding phangaro central funding is they have to give it that is our right ne ba ko mi yam banati be ma masing yam banati quality tu ne quality do mi do mat mi oi beta ba matik magul le ba mi se Singapore Lee Queen Matom than Simiti. Only Prime Minister, the man whole body world label forest at the lady bunny. Me machine Canone, Maticha, the Misha, lady the Maticha, me and Colère Lore. Madu totally wrong concept never go. Money would have metric book parcel the millions in Moikaritung Guinea. Mamma the Canone, Amishan, Mamma call them. I draw India a million to my top. Ati pulap satana adegi charter plate ong koi yami kai ningai ni ai manaba dama dama pale moina I say what is happening in the state hai ba akoi culture ne hai gi ba akoi gi phatte ba thabuk to bu akoi culture ne ba ko apha ba thabuk to Manipur dang si MLA ji ho moi mati chai na kabra ne paisa khwai de pi bangam ba tu ne MLA ka ki bi wani kai no ne bi ma machi wari si loira doi ko aduga ngasi subject si de manadre matang dam lakhini aduga Congress in 1948 corruption ke wari dum le ko BJP si lei MPP loina lei adu matang ja ba si platform na te politics ki ari matang ja ha je ke wafan cha je lo sin je ke okay thank you very much secretary